TivCatholicLink Internet Radio. Sachu atana na yan zungesem hono mantachi. Niane singo kan ladu shohwa kan shenu Easter. Machisimba embe ladu mhono mazungem. Onde zungesem hono ha mashi. Masha so sepa zunge wagbane mhono ha mashi. Alosuru zunge wagbane ase mhono nga kai yuhe surele hena tove. Simba ele yuhe hena tove kwashe hina ondukba. Nia ne simba hene kwasha kwa yuhe elem ka ntwem. Ma shika kwa ulola usundaye. Alo lo hiya ka hi usundaye. Alo lo kuleke ya ka kuleke usundaye. Sanse yo uluwen gba wasi Jacob jijingi nalutan se yuange sha aka agen aluhen atowesiyo umayangu ambamza yo pishikpa kido sitawa yo asasima sholun shainja makembenkpa yange again etso save buhungwa buwaf na mom ken ofada ba he diocese o makudi saku nongo Kristo nongo makatoliko tetati chi mashajira gen jimenkpa vadzua shi makudi nam bishop pusu uyange luun jira kuno weronla aluvani lia pasen mluna a fadane shimumbu kwano masetyo uda soron fadane a benchi yo yange luan lia mashina hakpa adega awa tiona kwa yange o aka kpishi bakwangu monvo o yange mungwa henzwana mama yange mkra hungu gayo yange ka weni iyuwe ka mtuhwe injana nena bave kura mtuhwe shinatse veda hankara yo kwane krangu veliamga chi uda tsinda mtuhwe mala ugoma jime wo yen shina shia gen ko lo agoma jime gaje tsoma goma shima chiru yo shio ahombe ka kalenjia ke dolo nenge dog ge gade uwe ogen iyuwe ya hide shawe bena mongu uwe remba gen iyuwe ve onda de aka adzao idoga atsanana baka ke iyuwe iuluwere angba yange yava hide shawe we chama weni ukimbi mbatomo inyare vega bongo ngoho ki yo vovo uwa iwe ma iwe la ya hide shatio yo uwa makranta uhiene wo bogama ngutinde mba ye o shin Lagos shin London jekba weveda he makranta ka vea da ben makranta la vea hiden yo kwa ukave lamenchi ka ekra luzwa tiga shikaza za kiwa azwa bute kpaga ka vede lamen shazwa ve lamen shahenga ko masen we ino yo me kukuno chama utinemba yomba makranta kasha Tower of Babel shini kahana we contractor shi umbasa wantaka eren party vemba Obafemi Awolowo vemba Amadu Bello suwen kwa ave shautahala bayeren tom ugomenenti lo afambe nyare ki va fehi Nigeria uhegenega shi ha yangene na ha yogama bakpe shachu iyelu contract be na laga yomba kpe shachu iye gbenaga iso ayola chiga ikimbi yo inyare kimba tomo ngoho shawelaga yochi yusoga elu dayo vulukpenkela we bokoti ogova kpeke yochila kwa nyona vakendo wakla luko wawe agigi da vishike ndeke Londonga na dzawu hi yochi yuvendo solo negensha ishanjala udakbe we uvendo were gbenda we wo pulusha agigi yo ko deo vekaren vekpensha gbendala igigi apulu wawe ya yema we sha ben ba ya hida we shinya gisan sha humbe se shine we o party ma we kwasi party o namba ye ase tonga bo gama o na vetashi gama mba ye o dio o tindive kan o zegeta sha wonchi we veda he emakranta ihe mba donchi ve ition ilu tsembele shivye nov shivye kase
jukpa apo tindi vela de mkao wa vandifanga yo uwa yuwe ma yuwe la ya hide shatio yo kenken ba ye omba ba gembo tindi ve ken won la ka tomo ashawo vede veluda ere ba ye o ba gen he makranta o tindi velaga o kimbi na kimbi tso ba ve kimbi makranta la anyare yase ki una velaga mana ko tio gaya kamba yembo lu na tashi na gbonka wevda wamba gen la va tsero shagbenda va woga ba yombo tol tini manta kuo ulu vihe nyare yase shavela ka ve va hide va woye we kwaseya uto wanwo umayo uwanwu ke makranto tsembele shu yaun itiakra de dido ba wan uva mi ken yalayo uda wanwu makranta umba vange ba video nyorun uyamo itiakra da iyo ka kenge ke ma yeme ihe wana kishine ka masen yeme makranta uniform itsoro e kamba mechanic na ha shuna hide ken ya bolumu wa temanya a takra daga shin amema menjo kpaga utindi wanwo ushima wada hentwe wekpa hide avasoro ada hide a ba music ba hene makranta chi igbere moye yange wanwo uhene music ga kwaya bakama seyo wekwa ngwa kwa wanwo ka gbere nke chala na ha ka ilu kena tonana ka masen gbere wene aho nyi alaga weyo umase kaven kwa wanwo alugberela kwa ya wane hentwe uyanga utindi unlaga hegeyo wiyoyo ubange ungunya ongu usoro wega wa umasorula bo vande yange uhene kwala hege awatom ave shiaondo wasen nkpa kama seyo kwaya ka ana yuwe gbena mongu uwe mba yemba ogen yuwe ve hondo ade aka adagema adzamba yewo didoga save chive sula ve hundu igbenda yo ifie shive su sham hono ma hondo chiara mabra uwe sekie apase ken bibilona wegun kwase ma wegun o kao yaf zanza iyange duwe itile shatembe chive uki umoshinga mbe kawe andereyo ilu udzendensha ado aya erendia shin erenangereke shin mane soro hunde gbediendo shitantumbu sawo wahi ka watoho shididi uzehega sunda ka vakumayo ugbada wanyo shami shugbadzende ngoro ware emba yuwe vevihu abun chichayo wango wadeyo kesa to moro omo werenwe iyuwega ka we uluwere iyoyo iyuwe ogengo aye yuwe ihowe yo yumyo agama nyo were kwasena mamba ye na akpa iyuwe ka nenge kwasena ne do ashe yumyo nakra yaun kyondo edidoga shai kwasena adi huwa da donyo bagen ashegayo shikwaka yo ka we kwa beda ken shiokana mo ken won na vake kwasena ami na nzwana shina ekwa una sola anaye igbendangi gbin iyo vere bagen shin ayolave iyoyo bam na jiji me igbenda emhila dzadzwa shayi kpene ikuma ne gbinje ungwa malumu iyuwe kam tuwe do winja kwane mase hungu amiga chi gadiaka kwa oro u bishop usu tsega kam kane ma ondo jimje wo wasika u Paulo hemba Korinte shin pase u Yohane yo unenge ya ondo yona awamba yuwe kemba ve anyo tato gayo ba yuwe chief kamba yemba satan kamba yemba ondoga we alu father shin sister shin pastor shin diakon shin atese ba uwe iyuweje ukrangu wa ondoga uhingi wa udiabolo yuda isakaroti na diabolo iyona izenda
kenta to waondo sha chu hiana iluna mi shi hindan kwa aondo la ma gba ere semba gen chi yuwe sha usekpa se dekra nyoron kenta to la gayo sha chu na hayo ba yuwe chi kamba yemba diabolo mamba kure iji miom a diabolo ba iyuwe kam tuwe tioyam se dene iyuwe yere angbane tati ba hide shatse neke na msune chi lunen dido sa shegene gune ka iyuange shazwa wangban wasi Jacob jijingi jene imemom gikum ofan kwa Catholic internet